Kublai ke step ke berkemen bat ke besuk ipi baro kini kedai kedua dashin Meghalaya bat ni pedang semua ipi baro syakatuk khubor mentah ke step. Syawan pai ki khubor ki berbanyak nginya pet try kini kimat ki berkongsan. Zdangka sorkar bat ke NHIDCL ban maramot no ya ke surok Shillong pun Ursula sangya no ke KSU bat FKJGP ya ke jiniki Ursha. Penbenau Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi bantau de kijing disar fast track court na ke bentar kijing light ni tu kijing tuli. Penkut no usonam bangchup ya kijing syak jirit ba alpun resi lenter hadian kijing kular ke sorkar ya u. Maham utram ya ke Iran halor ke jing khambor biang gile no Houthi ya ki jhat khai. Bat pinpau ke Russia ba ke kloy ban pinbek ya ki jing yakin art bat ke Ukraine ha ke jing yakran bat ke US ha Manila. Mentang inya pai shwa syaki khubor na keleng ke jela. Kajing tray state da ke sorkar jela ba ke NHIDCL hinin kesengi kalala ban pinpulom no ya kajing tmu ya ki persya da ke seng KSU South East Central Circle bat ke seng FKJGP Riwar Mingi Circle bandawa bat maramot no ya ke surok balajat rathai jong ke surok ba Shillong pin Ursula hajan naik lingkot. Gibor badikmi kila zdang ya kajing maramot hadian bala mi bun kijing dawa na kapor syakapor na kiseng baper ke bala pinlong ru ya kini kinhun ban pinsangya no ya kajing tmu jongki. Labatha ru ya ke NHIDCL ban chna ya ke surok subway ke basipor na ke benta ki kalirit kat ba kijing maramot ya ke surok he kadang ya chakmat. Lapha ru ya ki pulit chakani ke jaka ha ke ba kini kiseng kila maham jeru bakin zdang biang ya kijing ki persya jongki lada lapin slam biang ya kajing maramot surok. Sangkawai nakaliang mi kasing FPP ketujuh ni nakana company badai and tray kloino ka bang pendek kloino ka nakana surok ka ba di sogwe ginane namala MKM ibang ya nyo kaliha namal ba ki paiba mi site kinong belas ngi la MKM ki bang yo nakasemen usiap unarot nama sate si de ki im ngi da ko belas ngi te habide and ka malba madi te las nang kodor ga site te MKM begini kaliha ro kali kit malba ko yo online nyo ke te namal ba menin keski di songkang en ginong yo nang hat keling keno ka dol mar di latin kesne ong kita barit hakato ko pot podang baha ka surok nang hyang surok nang yo intit naw khaw hakado khalai inti apa na de bosno wan ka surok kadol khaw la po khasaw ndai ku temo lak tajo te dawai badan kana ka company badin try ka dumdam an pentuai kana na kam ke MEPGCL da kabay trailang baka DDMA West Garo Hills hagasngi palay kila pinlong ya kamok drill kabahe ha ganol dam bat kishnong ki basharum jong kadam ban pet binya ya kajing shngan jong kadam bat kajing pinkre la dadon kajing shlay kinsan kini gijing kilan met kilong ban pinkre kumno ban ai jing erap ban pelat im banyak keren bat banyak trailang bat ki snat rekam beper la dawan kajing shlay kabakin thop langru ya ki pulit SDRF ki pulit ketenat penlibding ki he ka koit ka khia pat ki trashnong ki bor badai pet ki lakin tu ki pat ba ki dei banchanya ha ki jingtip bala pinmi ta ka sarkar bat ye trai langru ha badan kum kino ha badan kum kini ki jingkilan met mentang ye pa chi khubor na than shatei lamingi ya baro arbusan teli ki met yap ki bala sakut hapok ke surok krem badang shna jangka NHPC Tista Stage 6 Hydroelectric Project Hanamchi District Sikkim la dep banyo sei
kabala pinkut no ru da kajing ajing erap kabasal sni lenter bun teli ki snat rekam ka sarkar pedeng bat sarkar jela gilai shimbenta hakani ka kam ajing erap ka sarkar Sikkim ru kala thau ya ka komiti ka basau ngut ki dukhat ban tokit halor ki daw jang kani ka jingja ka basmusi bat ban pinpoi ka khai phot jangka hapok khat sansni. हम लोग ने राज्य सरकार के तरफ से जो इसमें बहुत दुखद घटना घटी और मैं और हमारा राज्य का राज्यपाल महोदय पे वहाँ पर अपना खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ पहुँचा, पूरा जायजा लिया और हमारा राज्य सरकार का हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी मदद चाहे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जाने का था कोई ऐसा कोई चारा नहीं था, लेकिन हम लोग ने SDRF का टीम तैनात किया, NDRF का टीम आया और माइनिंग सेफ्टी टीम भी आया, सब मिल के जो सक्सेस हुआ है, बॉडी रिकवर करने का सक्सेस हम लोग ने किया, अभी तक हो चुका है। और हम लोग ने हर हॉस्पिटल में जहाँ भी पोस्टमार्टम हुआ था उसको हम लोग ने डायरेक्शन दिया था कि तुरंत जैसा भी तुरंत करें, और राज्य सरकार के तरफ से एसग्रेसर के रूप में हम लोग ने जो भी डिजीज फैमिली को हम लोग ने 4-4 लाख रुपए देने का हम लोग ने घोषणा किया, हम लोग देंगे। जो इंक्वायरी आयोग का तो हम लोग ने इंक्वायरी में आयोग भी गठन किया, इसका कारण क्या है, वहाँ पर ब्लास्ट क्यों हुआ, क्या है इसके कारण, इसके पास कोई ऐसा टेक्निकल लैप्सेस, कोई ऐसा कंपनी का लैप्सेस तो नहीं है, इसलिए हम लोग ने कमेटी गठन कर चुका है। Minta pat nganya phai shrashi KHUBOR na keleng kari. Menteri Rang Bakduk Jangkari Narendra Modi ula ong baka sarkar kala depshim kat tu kat nitili ke senjam na duk kapor bala light mi tu ki jingkeli ha ka ba ki bri ki bala don kiti kila syakem ba cha set patok ha ka KHUBOR ling ba ka durki kila ong ba ka jingeda ya ka bha ka miat ki samla pule ba ka jing pentikna ba kin om du e shisnem ka puli puthi jangki ka de ka kam ka ba kongsan e jang ka sarkar ulapin bena ba ka jing ajing mut banthau da ki yang bishar fast track court but ka jing pin saja ka ba khampir king ha ka ba de ba ki jing ja light mi tu ki jingkeli an se kren ha po ka kin hon menteri hashwa bandra ha po yeng dor bar thau an ha ka tayo ban wan da ka jing thmu ban pin dap no kloya ka shu ka yeng bishar ka nong ba Delhi ka lapin bena ki yeng bishar fast track court ka ba kirpang na ka benta ki jing ja mi tu ki jingkeli. मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। Unong ye le na kabinta ka hok usonam wangchuk ulapin kun no ekajing sha jing et ba arpun reels ni lenter jong u hakaway ka hospital shimet ha gurugram hadien ba ula yo banya merjing mut bat ki menteri sarkar pedeng u jagat prakash nadda bat Jitendra Singh u menteri Rang Bakduk Jangkari u Narendra Modi ula kitbok kit riang ye u pon yo no kham kloy ka met ka phat ka pashat baklan bat ula kintu ru ye u ban bod ekajing batai jong ki doktor Uwang chuk wala shat ngan naduk arpu pratarik ujeliu hakabay day ba kijing penkalay ka dukom pinyat hakapuli puthi bat ka jingkit kli halor ka jing light mi tu ki got jingkeli ula ong ba ula pinkut no e ka jing ki persha jong u hadien bula dep shong ye kren bat ula kerpat ru ban pinne ye ka suk kasan ka presiden kari ka
Draupadi Murmu kala syong yakren bat Presiden ke Romania Unicushor Dan habuk haras hakaba baro atli kiri kilaya soy yaki dorkhas jang ka jinges mutu jingmut banang pin klan shu yaka jinget reilang hakaliang ka science ikor ki bor bat ki jinget lek kai sport hakabinta ka bakhaddu jang ka jinglet yu kejat jang ka hakilai tli kiri la pedang snobhai ka Presiden Murmu bakan sa jingkren halor ka India Romania Business Forum bat ikran ru bat kipat nong India. Kani ka jinglet yuk kejat jangka ketemu ban penya syuk ya ka jingedai bat kini kiri hakaliang ka khayi pateng ki kamyadari IT ka boarding balak ban pinthmai ka पुलिये दंगले बट किवे यात्रा के दौरान मैं इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित करूंगी। रक्षा सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमने नियमित आदान प्रदान, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। मित्रों, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल कांटेक्ट भारत रोमानिया संबंधों की आधारशिला है और मुझे खुशी है कि आज हमने इन दोनों में 3 महत्वपूर्ण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। हम लोगों के सामने हम प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विस्तार करेंगे। बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी में कजिंग खांग दम द कमन स्नो भाब कजिंग संगे बंजात कली kadang yai beteng habaro kowe ke Jammu bat Kashmir basinchar ke Pakistan hadien baka Joint Awami Action Committee kala khot ya baro panyesnok tilang bandawa bat bande burom yaki nong khai persha nong yaki persha ki bala klat no hakapor jing yaki ka office jang ka UN Human Rights kala pinpaw ya ka jing snokya halor kini ka jing huri hura bakala dawa bandan ka jing tokit halor kini ki jing yap kat ba kari India pat kala ong ba kini ki jing yaki ki pinpaw ya ka jing yu rot ya ki hok ki jing ban ben pat ka jing sincha don board da ki board penyat ha ki jaka badakol ka Pakistan da ki bon post nem minta Mintang inya pai shaki khubor na keleng ka perthai. Presiden kari US Donald Trump ula maham ting ya ke Iran bakan sharp pin ba kli lada kile no Houthi bakrishan ke Iran ki dang yai thombor ki jhat khai utram ula ong baladan ki no ki jing thombor biang hakilinti durya wajuya ki jhat khai kan sawanra ek jing le persha ka baklan bor na katana chipa US persha ek nong ba Tehran bat ki Houthi hadien balami ki khubor baladan ki jing sha thombor badang shen jang ki jhat khai kari Saudi Arabia of the Red Sea by the Houthi rebels, opening up another front in the war. We'll see what happens. So far, it hasn't happened, might happen. But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business. Umindri Kambari ke Russia, Sergey Lavrov, ulayakindo ya Secretary of State jangka US, Marco Rubio, anda lawai ke jingelang ki kinhonri Asian, ha Manila, banyamir jingmut halor kathma ha Ukraine, ki jingedai ha pedeng kiri bapher, bat kiwei. Lavrov ulapin scam biang ya kajing kloy jang ka Russia banya pinbet ya sukno kat kum ka skular Anchorage hakabala kintu persha bamdei ban pinking atia shu ya ka Ukraine baro arngut kinong yalam kilai kren ru ban pin bha shu ya ka jing dei hapadeng kini kiri bat ka jinglong jingman hakaphang set ni ka doba Asia Mintang inya pai sa shigi khubor ya lekai
ke India kala penliam no ya ke Zimbabwe dah new wickets ha ke jing lek kai T20 international jong ke limpung ke badon lai teli jing kun ha Harari da ke ba be ya ke thong ke ba shispa arpun run tang hapo ke khat lai point r over Vaibhav Suryavanshi ulala bantiet stat da ka bakamai sanphoron tang hapo kat khandai ball hadien ba ka Zimbabwe ka lala bantiet chispa arpu sanran but do not new wicket hapo arpo over ka jing le kai T20 ka ba ar kan salong ha ka ju hi ka jaka la shai ka sni Ti minta pat ngi pet ya ka jing nong jing man ka sun beneng ha ka lengi binta jang ka jela Hatura ka jing shit jing kriat ka sun beneng ka bakiu ka long lai po degree Celsius pat ka bahyar ka long arpulai degree Celsius ka jing siam ka haw haw menta ka sni ka long hinyo pu a na ka shispa ka jing hap slap ka long pra point r millimeter Haba pai pat chanong ba shilong ka jing shit jing kriat ka sun beneng ka bakiu ka long arpusan degree Celsius pat ka bahyar ka long kat khandai degree Celsius ka jing siam ka haw haw menta ka sni ka long pra pu a na ka shispa ka jing hap slap ka long r point millimeter Kat bah joai pat ka jing shit jing kriat ka sun beneng ka bakiu ka long arpusau degree Celsius pat ka bahyar ka long kat khandai degree Celsius ka jing siam ka haw haw menta ka sni ka long pra pu wei na ka shispa ka jing hap slap ka long iwei millimeter ka jing batai lupa ya ka jing long jing man ka sun beneng hatura shalom wa jawai ka la bandan ka jing jur slap bat ka jing tit upar that haki babun ki jaka Tishwa bangin pinkut no ekini ka thuk khubor jingi menta ka step tunginya pet yang sejisian yakini kimat bakongsan Zdanga Sarkar bat ke NHIDCL ban maromot no ya ka surok Shillong pin Ursula sangya no ka KSU bat FQJGP ya ka jinga ki persha Pin bina umintri rang ba duk keri Narendra Modi ban thau da ki yung bishar fast track court la ka benta ka jing like ni to ki jing kili Pin kun no usunam bangchuk ya ka jing sha jing it ba arthun res ni lingtet hadien ka jing kular ka sarkar ya u Maham Utram ya ka Iran halor ka jing thambor biang ki le no Houthi ya ki chat khai Bat pinpau ke Russia baga Floyd ban pinbet ya ki jing kin art ba ke Ukraine ha ka jing Ukraine ba ke US ha Manila Te parlok ka tungi lapoi sya ka bakut jang kani ka thuk khubor jingi menta ka step hadu bingin daya syam biang bat pi shibit janmit kublay ya pi barok